سروکی حق پاره لطیف اپوز دمیر لستودیو میوانی منه بخیر هاتی که لطیف مرحبا سرشان کک لطیف حق پار تکانه پارتی یا کردستانی کو خب ناف دکه دکاره بشاری هلبیشارت نام ببه هون چواد نرن 2022 هلبیشارتنک پیش وقت لترکیه دبه برای من هناکی زحمته که یعنی چونکی جبوی کو پیش وقت البجارتنه کی چه به امنه بیشن پیش وقت ام بیشن جنوبن یعنی نوکرن چونکی البجارتنه کی چه بوده اگر ند دم خدا او ببه و ببه نوکرن و جاره کدی نو بکرن شرطی خوانن بزانیه سیستم ترکیه گوهری نوکیه برای گلک انسان مجیوان ناب سدم فرق هر دو سیستمان زلال نینه یعنی وارد زنن کو کی سیستم پارلمانیه و افکار المجلس چاره سر ببه و از بیشتر جماره که بچوکه اپوزیسیونه و بکاربن تشکی وهانی نه سیستمانو ده سیستم سرکوماریه ده کو نهاوسط بجنجرا دوره هنن کو هل بجارتن وره نوکرن یعنی ام بیشتر پیش وقت وره چکن یکجی اوه کو سرکومار بخواه مجلسی پارلمانی منفسح بکه بطال بکه بجاز به مجلسی ناویم و دقال خوا قراري البجارتني بدا او ريكي رياض دوانجي اوكو مجلس يعني 600 نفره نزيكي 400 نفري بيجا بلي ما البجارتني دفي افروشا تركيا قالوا كاكي لطيف نها روشك ابوري قالكالوس روشك سياسي قالكالوس کنسنسوسه که جواتی پیوندین جواتی کو گلک نباش نه پیوندین ترکیه لگل ناتو یکیتیا اروپا ولاتین در دوراخه اف یک باندوری ناکن جبو پیکانینا هل بجارتنه که نو یام پیشوا هل التأثير كي هي يعني تأثير دكا حكومات جي ناوالازو كي مازن ده براستي استنجي جي لكن يعني نتني ام بيجم بوهاي يان او کتنا قیمت پره ترکیه برانبر به دلار او تشتی سرکرند ناو ولات کو ملت ناراضیه جوی اوه جوی دیمانی خیلی جی ترکیه اساس yani بخوا خرابیه بخورات که yani siyasete koya dervade hid devjwan şevazın leşkerana barna dayay yani siyaseteki evlekariye کو همو تشتی وک آسایش پاراستنا آسایش خود بینه هر وها مثلا کرد جی وک مسئله که آسایش بینه نه کتو بجی مثلا ملته کی وقتا کتو تشتی که پروبلمه که مثلا وک مثلا آسایش دید تو مثلا آسایش کاری لشکرانه توی حواله لشکران کی وی لشکر yani گویا چاره سر بکن yani mesela اگر سیاست در وادا شوازه کی آشتیانه یکی پاراستنا جیناران اولگلوان دوستانی سیاسته که نرم باجوت بونا بلکه حق از نکتبنا بس آلوزیا کی مازن که تاتیف نها گاوا گمروف لبینه سیاست ها ترکیه تماشد کی نها لعالیه کی لترکیه هف پیمانیه که جمهور حیه بله AKP و MHP هف پیمانیه که ملت حیه CHP İyi Parti destekledi ve hen partinin der doğruş. Şeş parti böyle. Le Kürdistan'ı roşavaya. Allah Kürdistan'ı mukabil millete Kürt ne naçara beçare yani lazım hem bu bir siyaset medarı Kürdi bakure Kürdistan'ı erkek khoyser milli khwanani naci mukabil. Levra 30 milyon Kürt de Türkiye'de şu an 12 milyon evi niziki 12 milyon evi dengdere. Helbijere. Çıkaz ava perci sala 6 sala çıkaz helbijartine ki Türkiye'de bir Kürt mecbur maya ku dengi xobde wan kesan ku zulmeletki. Ray xobde wan partiyan dengi xobde wan partiyan ku jera khairxwaznine. Veca ev problemi ki gelek mazına Kürt li Türkiye edi aktör jinin siyaseta Türk xwaze Kürda wekî aktör ekibi bîne xulasa aktör çiye
اختر او کسی تو رول کی دیدی تشکی دلی درد که بسر شانوی وقت رول وی خلاص بو کاری وی خلاص به لی کرد ادی نوستانن کرد فاکتوره کن یعنی دکارن دخالت که بدنگی وان گلکتش دگوهرن فرض او دوی seçime آخرda او باجارن مزن ين كو جهه گرتن بقوتا كردا هتا گرتن لي مخابن يعني بشانسيه كردا ايوه كو بارتي كي ملي وديمقراطيك نكاري حتى نها وببن وك ناف نيشان دنگ ديرين كردرا كو بري دنگي وان وگرينه جوان بارتيين كو جرا ستاتويه كي ناخوازن وگرينه آلي خوا بين سر partiye ki navnişane ki kujera statüye ki siyasi tqad. Her müderi vekin. No hala aliye ki HDP'nin Xovaka partiye ki Türkiye binav dike. Beli. Li gava gu peyvist bi HDP bu sades nişan dike ku dengi hoş kurdan verdi gire. Li daxwazin milli daxwazin hivin milli millet-i Kürt gelo HDP tüccaraniye şanoya parlamentoya Türkiye. Car caran tişteva dikin yani ez jibejme ew tenê ji bo tevlîgatê yani ya rast ji bo partiye ki ku mirov bikar be şirove bike serî biaxiveke ew partî çi partiye lazim e pêş hemû tiştî mirov temaşe bernameyê bike. Bernameyê de çi dinivîsîne û tiştê ku partiyê girê de bernama partiye ye. برنامه پارتی ده خالقی و سنتونه یعنی کتبیش بوی مافین ملی برجواندین ملی ملتین کرد که بین پاراستن و خلاص برنامه جوانه به ورد داین درباسی پرسا داوید بیم دمامش کرده بگوره وکی حق پار باوریا و پیهه کو آلیین کردستانی وکی حق پار جیهون بکار بند وان هل بجارتنین گو دی چی ببنده یعنی پیش وقت بیان جی دما قدبه آلیین کردی به partiye ki Kurdistan. Eğer de dema xoda çebe em wekî haq par amaden me karê xwe gelek jî saz kiriye tozekî kêmasiye me. Eğer de dema xoda çebe haq par wekî partiyekî millî û demokratîk wê di hilbijartinên 2023 de beşdar bibe. Yani umûda me ew e û em li vir li hemû ciyan jî bang dikin li hemû welatperwerên Kurd li hemû hêz û em bêjin grûpê Kurd ku werin em hevra projeyekî çêkin da ku navnîşanekê millî ji bo Kurda peyda bibî û dengderên Kurd rê xwe bide partiya xwe navnîşana xwe ya millî. Gelek spas Latif Demir Serokê Gelek spas. Partiya Mafa Azadiya Hak Par gotu meyvanî me. Teşekkürler. Spas.